ihlabathi ekungekho themba kulo. Nabantu abasathemba ihlabathi bathemba into engazithembiyo. Uba bethemba amalanga namalanga ayoyika ayamoyika uThixo. Ebengathanda amalanga bakuthezwe wona. Hallelujah. Lapho libuyisendekani ikhaya uhleli kuthini uyisixhala kuwe ngoba kuyixhala uzawutsho ufuna ukwenza kakuhle usazikhangela indlela zikaThixo usazikhangela indlela kaThixo once waqala wabuyisixhala kuwe xa ubuyisixhala wazazi ukuthi andisindiswanga ndincedakalayo ukodwa uzawufuna indlela yokuncedakala.
mhlawumbi le nto sicinga uba siyaxoka okanye siyakhohlisana. Owokuqala yayingowamanzi bakithi but wokugcina and njengoba ingowokugcina nje uzayirhalela le nto useyivalile bese kuthiwa uhleli phezu kwemisebenzi yakho engeke izitshintshe as long isathethwa le nto unenyweba letho unenyweba ngoba indlebe zakho ziva kakuhle. Usindiso olu lwabantu abavayo usindiso noxolelo lwezono lolwabantu abava kakuhle ngoba uThixo indlebe uzithathe wazibeka enhloko akazibeka phansi kwenyawo ukuze uve kakuhle ungathandwa. Usindiso lolwabantu abavayo uthi xa thatha uPawulos athi le ndaba yokusindiswa uthi umuntu uyiva ngomlomo abesekholwa ngenhliziyo yakhe uyiva ngendlebe abesekholwa ngenhliziyo yakhe avume ngomlomo wakhe ukuthi uJesu inkosi. Ngamanye amagama without ukuva akukho sindiso unozulimi lazi lamkela ungalivanga ngendlebe ngoba bona balamkelayo balamkela ngoba bevume ngendlebe. Ayidlale mayi vula le mayi pa. Hallelujah. That is why ubanga basiyathetha ubanga uya-entertaina yo ibuhlungu ngawo wena wedwa ukwi-entertainment usenkingeni. Amen. Wedwa because one izwi lenkosi lihamba noqhithela and usindiso lwabaninzi madoda aluhambi lodwa ngaphandle koqhithela and umuntu ozawuncedakala akancedakali without uqhithela kodwa izwi elinceda abantu libenza ukuthi bakhululeke lizwe lapha neqhithelo ayilozilike ngayo. Abantu abasencelwa ngezwi bengasazwa ngalo abanawusindiswa bafikelele kweyona nto kona vuthoda kwilevel yokugcina yokwazi into zikaThixo but ubanga ufuna ukwazi into zikaThixo vumela izwi elihamba noqhithela ubangabizwe ngalo mamela noJowabi uba ubona uJowabi waqonda ukuthi into zonke ezenzekile uthi livile bathethwe njani kodwa uthe bokusefe iqhithela wahlala bathi ngimthanda kakhulu uAhabi ngoba uthi alivu uAhabi izwi leqhithela akafana noJowabi. Haleluya. Amen. Wathi awulivu uAhabi uJowabi akasifanisa noAhabi ngoba uAhabi waliva waxa walwa nomuntu wathetha izwi leqhithela kuliwa nomuntu wathetha izwi leqhithela because usindiso lwabaninzi. Amen. Abanye babizwa uThixo bathi baba-accidents babizwa ukuthi abanye babizwa uThixo lalela uThixo ngathelela ngomntozana omnye umuntu uzelo uyiprimature lalela uThixo akanebhambela koprim phaa ebhambe kwixesha eliphelela koprimba meaning that ubanga uzelwa ngelo xesha ikhona into ethethwa nguThixo phezu kwakho but because usenhlabathini bantu abaninzi bahamba bajonge ezinye izinto. Kunabantu abaninzi uba kuthetha ngezwi leqhithela usindiso lomntu aluzika mna ungathethanga izwi leqhithela asiqonde umntu ukuthi uba uThixo engekho zizinkuni zesona kumnandi but kuzima xesha eli xesha siyakulo ixesha engabalwanga albalwa lixesha loba uphile unaphakade uzoyichithela phi ikunaphakade yakho uzoyichithela phi uba uthembele iminyaka emini weyophila udle kuwe wenza ukuthanda kwakho uqaphisa uThixo ungamvuyisa uThixo akakwazi nokujonga uyakwazi umnyamezela uThixo uyakwazi ngabe uzawukwazi nawe xa ufika kwelazwe lapha uzawukwazi umnyamezela nje uThixo benyamezele wena uThixo umnyamezele ungenaminyaka emininzi ozayiphila emhlabeni kodwa kweli yasiyakulo kuneminyaka engenawubalo ozayiphila
usandulela ukufa kwesibili okungazufika kodwa ukufa kwentuthuthelo. Ingaba kwelakufa kwentuthuthelo uzabe undawuni wena. Kwakakufa kwentuthuthelo ukufa okungabalwanga lokhu kungaqala ukufa ngeke uzufe ngoba ukufa kwabe kufile bona qala kodwa kwandulela ukufa kwesibili okuthi xa kufika ukufa kwesibili kungeke saphinde kufike kodwa intuthuthelo yodwa. Where will you spend your eternity? Amen. Buza lo mbuzo, buza inhliziyo yakho. Uxa ugqiba buza inhliziyo yakho ubheke ku-drawing board. Wafumana amaphutha wakho onke ku-drawing board. Kunabantu abahamba nothi xa bafuna ukuqatyela izandla ndiyangena msebenzi. Lalela nangcwele. Le nto ayikholisi into semhlabeni kwathi ke ukholisa uthi umenzi wethu. Umenzi wethu athi xa thetha ngayo uDavide athi dumeni uYehova lonke ihlabathi. Uthi lingene ngendezo ezakhe livuya lidumise. Athi yasilwa uThixo uye osenzileyo asisithi. Kodwa senziwe kuwo. Singabantu bakhe nezimvu ezaluswa kuwo.
uswela ukudla endlini yakho, akuyiswela kamntu uwakehlele, akuyiswela kamntu usimelela ngentonga, akuyiswela kamntu ubhobhozayo, akuyiswela kamntu uneqheqe. Zabizwa zanjalo izibetho phezu kwakhe, phezu kwendiyakhe, iyinto endiyithatha phezu kwekhwithelo, ngoba ikhwithelo lilungile, ikhwithelo liyakuyisa. Sithobuyayo ayiqondi ukuthi sekuphelile ngayo, kodwa wantezawufa wayikhangela indawo yokuvela. Akazi ukuthi uphetheni sakho uba lingafika lithubeli njengenkile ndawo uzayikhangela, kodwa lilibhadle ngenxa yesu ekhwithelo. Wakhangela indawo yokuvela, wathi ayikhangela indawo yokuvela wayifumana, wathi ayifumana indawo yokuvela, wathi uyawoyatha eyomhlaba khona ethunyiwe. Haleluya. Nyela eyoyatha uPenayi ethunyiwe kuSolomoni ukuthi amkwazi. Waqasema indoda ibalekile, balekele ebukhoneni bukaThixo. Angizazi into eziphethwe phezu kwakho, kodwa leli iBhayibhili lena yathi ibaleka ngenxa yesu ekhwithelo, yabalekela ebukhoneni. Akazi ukuthi unabalekela laphi wena, akazi into ezifumanayo zifumana undawoni na, kodwa leli iBhayibhili wathi ayibaleka, wabalekela ebukhoneni bukaThixo. Kanti lefika ebukhoneni sephethe ihlelo ukuze bamhlabe, ayakwazi umhlaba. Uthi uPenayi ephuma andikwazi ukuhlabela kule ndawo. Ncwadi eBhayibhili ethi wabamba ipondo sesibikelele. Nkosi yethu. Wathi wabamba ipondo sesibikelele Jesus. Eklani esile likhwelwe umprofeti. Wathi uyasathana lobambile ipondo sesibikelele. Uthandi ukuphuma uba uyahlaba uyahlabela lapha. Wathi